Pričaju, odnosno televizija Sarajevo i radio Sarajevo su javili da su vaši ljudi ušli u grad i da vrše teror i pljačkaju po kućama, da zlostavljaju narod. Recite nam da li je to istina i ima li išta od toga Sarajevo? To je ortodoksna laž i to je ortodoksni bezobrazluk od strane ekstremne partije SDA, muslimanske partije i od tih njihovih Handžar simpatizera i Ataturk simpatizera. Prvo, mi smo ovdje došli kad je grad je bio poharan od strane tih ekstremnih muslimana i mi smo došli ovdje da pomognemo srpskom življu. Prve žrtve su pale od strane Srba, Srbi su bili, jedna žena ubijena iz snajpera, onda dosta Srba je bilo ubijeno i onda smo mi došli ovdje da spasimo ovaj srpski narod ovdje i da pomognemo normalno da se taj srpski narod zaštiti. Prema tome mi smo došli u jednom časnom pozivu od strane teritorijalne odbrane Semberije i Bjeljine od kriznog štaba da pomognemo srpskom narodu koji je bio ugrožen ovdje. I vrlo brzo mi smo osvojili ceo grad, oslobodili smo taoce koji su oni držali u bolnici, uspostavili smo normalan rad bolnice, sva deca su na sigurnom mjestu, sve porodilje su na sigurnom mjestu, sve žene su spašene i mogu da garantujem da moje jedinice nisu nikog maltretirane u ovom gradu, niti su ni u kom slučaju pljačkale ili krale kao što je to objavio radio Sarajevo ili neko. Normalno te radio emisije kontroliše SDA i mi nismo ni očekivali bolje od njih, jer znamo, već oni dugo pripovedaju razne bajke o nama, čak je i njihov Alija Izetbegović mene lično nazvao za teroristu i tako dalje. Mislim da je njima u prvom redu krivo što smo mi sprečili ovu eskalaciju fundamentalista, i što nismo dozvolili da kolju hladnokrvno i pucaju na srpski narod ovde. Mi smo to sprečili u zadnjem času i mogu ovde svečano da izjavim da je u ovim sukobima poginulo oko 20 pripadnika Albanaca koji su bili naoružani kalašnikovima i oružjem hrvatske proizvodnje koje su upotrebili protiv ovog srpskog naroda ovdje. Vi možete da vidite, ja ću da im pokažem to oružje koje smo mi zaplenili, to su ratni trofeji koje smo mi zaplenili od strane tih ekstremista albansko-muslimanskih.